Samuel fagbalẽ gbãtɔ ta adelia. Wotrɔ nubablaɖaka la na Israelviwo. Yehowa ƒe nubablaɖaka la nɔ Filistitɔwo ƒe anyigba dzi ɣleti 7. Filistitɔwo yɔ woƒe nunɔlawo kple afakalawo ƒoƒui, eye wobia wo be, nu ka tututu míawɔ tso Yehowa ƒe nubablaɖaka la ŋu? Nunana ka ƒomevi míatsɔ akpe ɖe eŋu ne míegbugbɔe yi Israelviwo ƒe anyigba dzi? Woɖo eŋu be, ne miebe yewoatrɔ Israel ƒe Mawu la ƒe nubablaɖaka la yi la, migaɖoe ɖa asi ƒuƒlui o, ke boŋ godoo la, mitsɔ fɔɖivɔsa kpe ɖe eŋuti. Ekema miakpɔ dɔyɔyɔ eye miakpɔe ɖa be eƒe asi madzo le mia dzi o mahã. Filistitɔwo bia be, fɔɖivɔsanu kae miatsɔ aɖo ɖa? Woɖo eŋu be, sikaƒoƒoe 5 kple afi si wowɔ kple sika la 5 ɖe Filistitɔwo ƒe amegãwo ƒe xexlẽme nu, elabena dɔvɔ̃ ɖeka ƒomevie va dze mi kple mia dziɖulawo siaa dzi. Miwɔ nuƒoƒeawo kple afi siwo le miaƒe anyigba gblẽm la ƒe nɔnɔmewo, eye miade bubu Israel ƒe Mawu la ŋu. Ɖewohĩ aɖe eƒe dɔmedzoe si wòda ɖe miawo ŋutɔ kple miaƒe mawuawo kple miaƒe anyigba dzi la ɖa. Nu ka ŋuti miesẽ miaƒe dzi me abe ale si Egiptetɔwo kple Farao wɔ ene? Esi wòwɔ fu wo la, ɖe womeɖo Israelviwo ɖa be woadzo oa? Miwɔ tasiaɖam yeye eye miatsii ɖe nyinɔ 2 siwo dzi vi le ŋkeke siawo me, eye wometsi keke ɖe wo ŋu kpɔ haɖe o la ŋuti. Milé wo viwo de kpo me. Mitsɔ Yehowa ƒe nubablaɖaka la, eye midae ɖe tasiaɖam la dzi. Mitsɔ aɖaka si me avulénu siwo wowɔ kple sika, siwo ɖo miele ɖa abe avulénu ene la da ɖe exa. Miɖoe ɖe mɔ dzi, gake miaƒe ŋku nanɔ eŋuti. Nenye be eyi ɖe eya ŋutɔ ƒe anyigba dzi ɖo ta Bet Semes la, ekema Yehowae he dɔvɔ̃ sia va mia dzi. Gake ne mewɔe nenema o la, ekema mianyae be menye eƒe asie ƒo mi o, ke boŋ nane koe wònye va dzɔ ɖe mia dzi. Ale wowɔ nu si wogblɔ na wo. Wotsi nyinɔ 2 ɖe tasiaɖam la ŋu, eye wotu wo viwo ɖe kpo me. Wotsɔ Yehowa ƒe nubablaɖaka la kple aɖaka si me sikafiwo kple sikaƒoƒoewo nɔ la da ɖe tasiaɖam la dzi. Enumake nyinɔawo dze mɔ tẽ ɖo ta Bet Semes henɔ xɔxlɔ̃m sesĩe le mɔa dzi. Womedze ɖe ɖusime alo miame o. Filistitɔwo ƒe amegãwo dze wo yome va se ɖe Bet Semes ƒe liƒo dzi. Bet Semestɔwo nɔ lu xam le balime le ɣe ma ɣi eye esi wofɔ mo dzi kpɔ nubablaɖaka la, wogli kple dzidzɔ. Keke la ge ɖe ŋutsu aɖe si ŋkɔe nye Yosua, ame si tso Bet Semes la ƒe agble me, eye wòtɔ ɖe agakpe gã aɖe gbɔ. Ameawo fli tasiaɖam la ƒe atiwo hedo dzo eye wowu nyiawo hesa numevɔ na Yehowa. Ame aɖewo tso Levi ƒe to la me ɖe nubablaɖaka la kple aɖaka si me sika legeliawo kple sika ƒoƒoeawo nɔ la le keke la dzi, eye woda wo ɖe agakpe la dzi. Bet Semestɔwo sa numevɔ kple akpedavɔ na Yehowa, Dziƒoʋakɔwo ƒe Aƒetɔ gbe ma gbe. Esi Filistitɔwo lé ŋku ɖe nuwo ƒe yiyi ŋu sẽe la, wotrɔ yi Ekron gbe ma gbe ke. Sikaƒoƒoe 5 siwo Filistitɔwo ɖo ɖa abe fɔɖivɔsanu ene la nye nunana tso Asdod, Gaza, Askelon, Gat kple Ekron ƒe amegãwo gbɔ. Woɖo sikafiawo ɖa abe avulévɔsanu ene na Yehowa ɖe Filistitɔwo ƒe du bubuwo ta, ɖe du gã siwo woglã kple kɔƒe siwo nɔ amegã
atɔ̃awo ƒe dzikpɔkpɔ te la sia nu. Agakpe gã si dzi woda nubablaɖaka la ɖo le Bet Semes la gale Yosua ƒe agble la me va se ɖe egbe. Ke Yehowa wu Bet Semestɔ 70 elabena wokpɔ nubablaɖaka la me. Dukɔ la fa konyi le ame geɖe siwo Yehowa wu la ta. Ameawo bia be, ame kae ate ŋu atsi tsitre ɖe Yehowa, Mawu kɔkɔe sia ƒe ŋkume? Afi ka miatsɔ nubablaɖaka la ayi? Ale woɖo du ɖe Kiriat Yearimtɔwo kple kukuɖeɖe be, Filistitɔwo tsɔ Yehowa ƒe nubablaɖaka la vɛ, eya ta miva ne miakɔe yi mia gbɔe.